Hallo agus fáilte go. Neònach Neònach Piaf scialcan Naidheachdan ha Peapagan mí holaite me nói as sa bhil duine an chlácha agus a céit go mac cros de min roch anam a ha duine tuairt gaibh go hárat me naimsa den bliana. Ha neach lauwers an Peapagan Air Stailc a chuir gúscafa na Neònach Neònach as leit na buine seo is seo. Sa gra. Ha sin idir bhí ferachcin go má timpachar san grisachcanis mun tríochah acin an saoil na misan. Ha ruth no ja ána hana rohhéin. Ha go má pámalteach go bhfuil is gartíoch nach chuch, fat na bliana a chaibháin san dábhar. Ha córcin téid ar clachgah a fat na bliana colach rí úlan. Hiilech agus nas misan na sin ha mar a haas car clachach tron fios sin. Haas car clachach san má a haun fatan is tríce mar góig a dahí na scedochach ar son aiche haune a náitií car clachach san nói chearst mar fioch. Haasing a dul a staach go mliana go sa bhil sin a fallachcin go bhil duine ar gearanan a chláintin is in hicsing. Agus Peapagan Air Stailc chanéal céit idir tálaiste mí éanaan dolamach a hiic duine tíimichail áda tron áir, agus hairta son céim a gheall éráis bfu aiche hauna in bliana. Had a Gianni amach go bhfuil chears go Lorg agus go dóil rí coin, agus chanéal a dul go bhfuil teile sin nói an sa bhillar gar jolafachach mar féchin a ha olc. Tapaletse Emily, agus ha colach gon gafiad páirse naflíon me bhíos coin cúteach ar an jolafachach ar scúpan van a bhúteachin, neo a toirseir droch rút an tachart. Sin acu na Neònach Neònach. Chóirla sin bhfuil scipan na Neònach Neònach nach héal a Peapagan idir tálaite me mar a haas gan leiseach an cumas dí mis an eile. Ha Patrick Pepak sa studio caller in Neònach ar son bican evarach ísí éon mun tíochach nach chuirsiú páilte bhlach rí eile. Hallo agus tap live ar son chorma hort go brein mu ar seochach. Jane teachnach a hacah Jan fóbal a Patrick. Well, man a hoort sing as a liedje raking, ga je sing toilet a da over. A heel daver na galarka klakach tron vliane, agus een narde over na galarka klakach zijn nooi jarst. Agus ha misje aan de hoor er zo'n mollig noga a hoortgeif, maar a soringgeif taik a hoortgein. Sjoeg? Well, ga ik je er wordt is eenmaal er klakach o triekse soringgeif. Ha mijn dochter voor wat dan soringgeif in Janu le Peapagan, ha sing ma aan de pie, aan de brood, agus fios aan de curry. Agus ma gémas sjoar klachach mar skedochach, déime geen fiaching, et Peapagan tolich sauri a Janu. Jo, viachid aan a hen kun cheku sa vi. Nisje, ha misje oorwas a geen mishal spice latte Pepak. Chanjol Pepak fios aan de hen. Ha je geneem? Jeda in mi kiar.